kamera dođe. Koleginice i kolege, advokati Srbije, advokati Beograda, Vojvodine, Niša, advokati Čačka, Šapca i Kragujevca, Požarevca i Zaječara. Uvažene mlade kolege iz Studentskog udruženja za uporedno pravo, uvaženi eksperti i stručnjaci, javnosti, građani grada Beograda, dobrodošli na ovaj treći po redu protestni skup advokata Srbije. Okupili smo se danas da po enti put, a po treći put javno, ukažemo na naše opravdane zahteve, da se vrati mogućnost građanima ove zemlje da svojom voljom uređuju svoje međusobne pravne odnose, kao i da mogu angažovati nas advokate da im u tome pomognemo. Nismo se okupili protiv notara, naprotiv, smatramo da je to jedna korisna institucija, ali treba da služi isključivo za overu i za solemnizaciju ugovora. Da li je minut do podne ili je minut do ponoći, iako nas je ogrejalo ovo sunce, mislim da je još uvek tama. Dok mi stojimo ovde, od nekoliko hiljada nas predstavljajući 8.500 advokata, u Skupštini Srbije razmatra se na kašičicu naš zahtev i prenebregavaju svi drugi opravdani zahtevi. Ja ću sada zamoliti jednoga od nas koji je u poslednje vreme žrtva pogrešnog tumačenja iz centara moći, jer to je jedino što su mogli tom čoveku da naude, pošto ne brani Miškovića i pošto nije nikakav branilac raznih okrivljenih i nije savjetnik nikoga u politici. Pozivam predsjednika Advokatske komore Beograda, gospodina Slobodana Šoškića, da nam se obrati. Zahvaljujem kolegi Brajeru i moram odmah da kažem, već sam prizor da nas ovoliko ima na ovom trgu govori o tome da se mi nalazimo pred zahtevima koje smo ispostavili pre više od 2 meseca. Dakle, još uvijek nisu rešeni, a da li će biti rešeni, procenjujte sami ili procenjujte i uz pomoć neke informacije koju vam mi damo. Ja lično mislim da je nakon ovoga što je ponuđeno, što je ušlo u proceduru da se promeni, to je jedan deo, neznatni deo člana 82 Zakona o javnim beležnicima. Dakle, ako hoće, mogu
kompletno da izmene taj član. Zašto su tačku 5 promenili i dozvolili nam da je pored notara i mi ulazimo u sačinjavanje ugovora o pravnom prometu? A zbog čega nisu za one druge pravne poslove, za one drugu vrstu ugovora koji stoje do tačke 5 i posle tačke 5 do tačke 9 ostavili su na snazi isključivo nadležnosti notarima. To je ono što govori da ne znam šta je potrebno da se dogodi još da bi se to promenilo. Ja lično verujem da će ih stići, osim ovog pritiska koji se vrši s naše strane da se to promeni, da će ih stići i pritisak od strane Ustavnog suda Srbije koji će apsolutno to proglasiti neustavnim. Sve u svemu, ja mislim da nismo baš u situaciji da ćemo beznadežno čekati. Naprotiv, oglasit će se bilo oni sami, država, bilo Ustavni sud svojom odlukom, nešto će se dogoditi što će nas dovesti u situaciju da potvrdimo da smo apsolutno u pravu i da ovo nismo u zabludi napravili loše misleći o pravnim problemima. Savršeno, sa puno kompetencije, sa puno analize, sa puno entuzijazma mi zahtevamo ovo što smo istakli kao zahteve državi, odnosno Ministarstvu pravde. Sada razmislite sami, opet morate sami razmišljati, a zašto se država toliko upinje da jednu odredbu koju treba izmestiti iz nadležnosti notara u nadležnost advokata, kao što je bilo godinama, decenijama, vekom i po traje takva situacija, zbog čega se to menja. Sad, tu možemo da napravimo razne pretpostavke, ali sigurno je jedno, nečiji veoma veliki materijalni interesi stoje iza ovakvog rešenja. Nemate nikakvu mogućnost da razumno možete da objasnite šta je to državi značajno da jednu službu poput advokature, koja je služba pravne pomoći, sada formirate, organizujete jednu novu javnu službu koja je daleko od advokature, daleko je od pružanja pravne pomoći, isključena od toga prava, a vi joj dajete i suprotno ustavnoj odredbi koja kaže advokati vrše pravnu pomoć i niko drugi. Sve ono što je u vidu pravne pomoći stajalo advokatima i stoji u zakonu o advokaturi i u Ustavu, sad je izmetnuto i rečeno neće advokati, nego ćemo ograničiti tu slobodnu volju građana i advokata dotle da se samo može javno-beležničkim zapisima dobiti jedna takva isprava. To je ujedno jedan neprimeren stav da vi pravite fetiš od javno-beležničkog zapisa, kao da se s njime sve rešava i sve je nesporno i sve je trajno zakonito i sve je na toj liniji da ne može ni spor da nestane. Nije tačno. Nije tačno, naravno on ima nedostatke kao i svaka isprava, a najveći nedostatak u svemu ovome, ja barem vidim, što vi iz domena privatnog prava isprave koje sačinjavaju po tom karakteru da su privatne, prebacujete obligatno u javne isprave. Šta hoćete sa tim? Hoćete ili da advokate eliminišete ili da onemogućite slobodnu volju građana i da svedete taj pravni promet oko pravnih poslova na meru koja odgovara određenim pojedincima u politici i u privredi. Ja bi vas samo zamolio za jednu stvar. Teško je ovde odlučivati nešto i ovo nisu skupovi za odlučivanje. Ovo su skupovi kojima se pokazuje istrajnost naša istrajnost prema zahtevima koje smo ispostavili. To je lepo i to je dobro, ali obavezuje nas vremenom, kako prolazi ovo vreme, da razmišljamo šta možemo da uradimo. Možemo li da promenimo nešto u vidu pritisaka, što će biti za njih veći teret nego ove dosadašnje manifestacije. Vidjet ćemo, možemo i to da razmotrimo. Ako budemo iskreni, setit ćemo se još nekih sadržaja i oblika kojima treba da se vrši pritisak. Ja sam se setio između ostalo, evo, ne samo sada, nego ovih dana, da moramo da radimo
na okruglim stolovima, na tribinama raznim naših univerziteta, naših komore, gde ćemo izlagati i gde ćemo laičku i stručnu javnost dovesti do toga da razumeju naš problem i da ga podrže kao pravno prihvatljiv. Ja neću dalje da vam govorim ništa, sve ovo što imamo, iznaće vam i drugi govornici, mislim za svakog je ostaje dosta prostora, jer ima ovde dosta nijansi i mogućnosti za jednu prefinjenu analizu koja, ja se nadam, ne može da nas odvede nikud loše, nego samo dobro, tamo gde ćemo još jednom doživeti afirmaciju naše profesije. Hvala vam. Hvala lepo advokatu Slobodanu Šoškiću, predsjedniku Advokatske komore Srbije, Beograda, izvinjavam se, Đorđeviću. Dakle, Advokatske komore Beograda, koja nas je povela pre 55 dana u obustavu rada, a pre svega hvala advokatima iz Beograda koji su danas ovde prisutni. Ja ću sada da zamolim predstavnika Advokatske komore Vojvodine, Mirjanu Tomić, da nam se obrati. Poštovane kolege i koleginice, danas je 54. dan od kada je doneta odluka Skupštine Advokatske komore Srbije o protestu i kada su postavljeni svi naši zahtevi. Prošlo je 54 dana od kada smo državi postavili pitanje koji su to državni interesi koji traže da javno-beležnički zapis bude jedina forma pravnog posla koji se bude zaključivao u Srbiji. Postavili smo pitanje državi zbog čega pravni poslovi koji su zaključivali građani i advokati ne mogu više da se overavaju kod javnog beležnika. Prošlo je 54 dana tišine od strane države. Nismo dobili za ovih 54 dana nijedan obrazloženi, pravno argumentovani odgovor koji bi nam dao neki putokaz zbog čega mi nismo u pravu. Dobili smo umesto odgovora, odnosno umesto obrazloženog, argumentovanog odgovora od države, da politikanski odgovor, da advokati ucenjuju državu i da advokati ruše koncept javnog beležništva u Srbiji. Zbog svega toga, zbog toga što nije otklonjena neustavnost, zbog toga što i dalje je naš zakon o advokaturi povređen, zbog toga što je zakon o advokaturi povređen, mi ostajemo kod naše odluke, ostajemo kod svih naših zahteva, ali uz jednu važnu napomenu. Odluka o protestu i svi zahtevi koji su postavljeni doneti su od strane Skupštine Advokatske komore Srbije na predlog konferencije i potvrđeni od Kongresa advokature Srbije. Zbog toga ovo je protest svakog od nas advokata. Ovo je protest 8600 advokata u kome je svako od nas vođa, jer je ovo odluka svakog od nas. Mi poručujemo državi da nemamo jednog ili dvojicu vođe, već imamo 8600 vođa koji stoje pred državom. Predlažem
da jednim gromoglasnim aplauzom pozdravimo koleginice i kolege iz Vojvodine. Ispred treće po veličini komore u Srbiji advokatske, Brankica Orlović, predsjednik. Da, Niš ili Niša, kako god hoćeš reći. Poštovani kolege i kolegice, poštovani advokati Srbije, poštovani građani koji ste danas došli da saslušate naše zahteve, da čujete nas iz tih malih komora, iz tih malih advokata. Ja obraćam vam se kao advokat Brankica Orlović, obraćam vam se kao predsjednik Advokatske komore Niša, koja čini 8000 advokata iz Vranja, 800 piše tamo advokata, 400 pripravnika, mala slučajnost, 400 pripravnika. Potičemo iz grada Vranja, znači pozivam Vranja, Leskovca, Pirota, Aleksica, Pirot, da li sam nekoga zaboravila, neka mi kaže, neka mi Prokuplja, tačno. Prenosim široj javnosti veliko nezadovoljstvo članova Advokatske komore Niša, koje je izazvano od strane Ministarstva pravde odbijanjem zahteva advokata da se izvrše izmene Zakona o javnim beležnicima i Zakona o prometu nepokretnosti, kao i set svih zakona koje smo u našim zahtevima postavljali. Veliko nezadovoljstvo i gnev advokata naše Advokatske komore je izazvala i politička propaganda koja se vodi protiv advokata i advokature i preko svih medija. Ova propaganda se vodi političkim metodima u kojoj se vređaju advokati, u kojima se propagandom građanima predstavlja da mi vodimo protest protiv takozvanih tajkuna, da uhodimo kolege koji žele da rade, da kršimo prava kolega na rad i slobodu kretanja. Silna kampanja protiv advokata je dostigla svoj vrhunac na skupštinskoj raspravi juče, na kojoj se propaganda ograničila na rukovodstvo Advokatske komore Srbije, koja je po rečima ministra zavelo i navelo 8000 maloletnih advokata da ucenjuju Ministarstvo pravde. Kolege, neću na političku propagandu odgovarati metodom i stilom kakav oni imaju. Svakim svojim delovanjem pazit ću na dostojanstvo svoje države, naroda, pravosuđa i advokature. Odgovorit ću vam na sljedeći način. Nije tačno da se protest advokata na području Advokatske komore Niša odvije po nalogu rukovodstva Advokatske komore Srbije. Ovo vređa advokate drugih komora. Ovo je advokatski protest koji je nastao kao svojeručni fenomen. Članovi Advokatske komore Niša su svi, sem jednog malog broja, nažalost, članova, partijski opredeljeno, istovremeno tražili ovaj protest. Moja komora je još u junu mesecu dostavila svoje odluke sa zahtevom da se Advokatska komora Srbije putem donete odluku o protestu advokata. Zapamtite, još juna meseca. Mi u Advokatskoj komori Niš protestujemo zato što je ogromna veličina advokata, pogotovo mladih, stavljanjem u još teži položaj donošenjem ovih zakona. Naš protest nema nikakve veze sa tajkunima, bogatašima. Naprotiv, naš protest je vezan za siromaštvo naroda. Nalazim za shodno da vam ukažem na činjenicu da nije fer da narodu predstavlja da je ovaj protest vezan za postupak protiv takozvanih tajkuna.
U krivičnim postupcima koji se odlučuje dokazat će se i da li ti tajkuni će odgovarati, pa neće im trebati valjda 8.000 advokata u tome. Teško nas popađa propagande, tvrdnje članova SNS da smo mi razlog pravne nesigurnosti u oblasti ugovornog prava. Advokate poistovećuju sa agencijama za promet nepokretnosti, sumnjivim investitorima stambenih i poslovnih objekata. Ovo je za svakog advokata poniženje koje čini njegovo nadležnost ministarstvo prema nama. Nije tačno da su advokati razlog pravne nesigurnosti u ugovornom pravu. Naprotiv, dužni ste da dokažete koliko advokata i koji advokati su do tada izvršili takva krivična dela. Kako građani Republike Srbije ne bi gledali na 8.000 advokata kao opasnu profesiju po njih. Odgovorite mi u čemu se sastoji pravna sigurnost ako notar overi ugovor o doživotnom izdržavanju u odnosu na ugovor koji je overio i preispitao sudija Osnovnog suda? Da li tom propagandom o nekako pravnoj sigurnosti koju građani dobiju ustanovljavanjem notara vređate i sudije koji su do sada overavali ugovore o doživotnom izdržavanju, ugovore o raspolaganju, gde ne nabrajam, znamo ih svi. Ako jedan deo građana nema znanja iz prava da razume suštinu vaše politike, to ne znači da neće vrlo brzo shvatiti ko je u pravu, a ko ne. Imam još. Rekli su mi smanji, ali ako smo njih slušali ovoliko vreme, valjda imamo pravo vremena, imamo pravo i mi ovdje nešto da kažemo. Sigurno je izgubio mogućnost, znači sačinjavanje ugovora za 100 ili 50 eura, dobije sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju u kome će mu sudija, Osnovni sud, overiti potvrdu za nekoliko stotina dinara. Naglašavam da se ministar ne može više truditi da narodu objašnjava kako neko ne zna koliko advokati naplaćuju sastav ugovora. Ja ću vam, ministre, reći da mi mnoge ugovora sastavljamo besplatno i to rođacima, kumovima, siromašnim starim licima, svojim profesorima, samohranim majkama. Znaju naši klijenti koliko naplaćujemo sastav ugovora i mi se upravljamo prema imovnom stanju naših građana u Nišu, u Pirotu, Vranju, Leskovcu, Prokuplju i drugim okolnim mestima i ne pomišljamo da tražimo da nam stranke plate sastav ugovora po advokatskoj tarifi ako znamo da penzioneri i plate građana ne mogu podmiriti njihove osobne potrebe do 15. u mesecu. Vi kada ste ustanovljavali tarifu za notare niste mislili o tome, vi ste se hvalisali visinom naplate u državi u kojoj je siromaštvo prešlo 60% građanstva. Očevidci smo propagande uperene protiv nas, a koja je smišljena u Nišu i koja se plasira preko štupsinske govornice. Juče ste verovatno imali priliku tom da čujete. Živim i radim u Nišu i poznajem članove Advokatske komore Niša, pa stoga smatram da je advokat koji zastupa svoje interese građana Srbije, znamo kada član političke stranke agituje za svoje interese i interese svoje partije. A to smo mogli da čujemo. Ima još. Opa! Kako mi pravnu sigurnost imamo sa političkim aktivistima i agitatorima? Kako vas je nazivao Branislav Nušić, čija su dela danas vrednija?
Advokati Advokatske komore Niša su slobodni i samostalni ljudi. Po svojoj vlastiti odluci ostaju verni i odlučni svojoj profesiji, svojim porodicama i njihovoj budućnosti. Advokati su u pravu. Nadam se da nisam previše rekla. Hvala Brankici na ovim rečima podrške. Pozdrav kolegama, članovima Advokatske komore iz Niša, ostanimo zajedno. Sada će nam se obratiti predsjednica Advokatske komore Čačka, koleginica gospođa Jasmina Milutinović. Poštovane kolege i koleginice, dobar dan. Lepo mi je da vas vidim u ovom broju. Ministar se čudi zašto više advokata ne ide u javne beležnike kada je to tako dobro zanimanje. Pa neka se čudi, advokatura je najlepše zanimanje na svetu. Nas za poziv advokata ne opredeljuju veliki novci, nego poštovanje Ustava, zakona i drugih propisa i rad za naše klijente, za naše građane. Da vas podsjetim, vas ne treba da podsjećam, ali hoću da vas zakunem ponovo jer su vam svi predsjednici ovde. Kako glasi advokatska zakletva? Obavezujem se da ću dužnost advokata obavljati savesno, da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona i drugih propisa, Statuta Advokatske komore i Kodeksa profesionalne advokatske etike i da ću svojim radom i ponašanjem čuvati ugled advokature. Mi upravo to radimo. Mi upravo ovim protestom čuvamo ugled advokature, čuvamo ugled građana, čuvamo ugled ove države. Država nije Ministarstvo pravde. Država nije Vlada Republike Srbije. ...54 dana nijedan pravni argument kojim Ministarstvo pravde i sam ministar osporava naše zahteve. Zašto? Zato što ne može da odbrani ono što ne može da se odbrani. Zato što ne može da sakrije koji su pravi motivi uvođenja javno-beležničkog sistema u Republiku Srbiju na ovaj način i ovom brzinom. Šta je to u privatnim pravnim poslovima što predstavlja javni interes? Ništa. Učili smo na prvoj godini fakulteta na predmetu uvod u pravo šta je privatno pravo, šta je javno pravo. Kod privatnog prava nema subjekta u odnosu koji je država ili državni organ. Nema interesa koji je javni interes. Ministar ne može da objasni ništa što mi kao argumente stavljamo za izmenu propisa. Da vas podsjetim, naši zahtevi su izmena Zakona o javnom beležništvu, izmena Zakona o prometu nepokretnosti, izmena Zakona o vanparničnom postupku, izmena Zakona o overi potpisa i rukopisa, izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju. To je takođe naš protestni zahtev. Regulisanje paušalnog oporezivanja i ostavka ministra Selakovića. Ili razrešenje, svejedno. Znate kad ćemo prekinuti protest? Kad Tomislav Nikolić potpiše ukaz o zakonima koje smo tražili da se izmene. Tad ćemo prekinuti protest. Zašto ostavka ili razrešenje ministra nije politički zahtev? Pa nije. U svakom demokratskom društvu možete da kažete da neko ne radi svoj posao dobro, pa makar bio on i ministar, i da treba da podnese ostavku. Šta je to bilo hitno 1. septembra 2014. godine da baš tad stupe na snagu Zakon o javnom beležništvu i ostali zakoni? Koliko puta je odlagana primjena i tih i mnogih drugih zakona? Za koliko zakona u ovoj zemlji nisu se stekli materijalni uslovi, još uvijek se ne primenjuju? Ja se sećam, još 1998. godine me kolega iz Italije pitao, izvinite, šta to znači zakon stupa na snagu u roku od 8 dana od objavljivanja, a primenjivat će se u roku od 2 godine, nakon 2 godine. Koliko imamo takvih propisa? Šta je to bilo hitno? Pa bilo je hitno da 93 notara zarade velike pare, to je bilo hitno.
Mi smo već uspeli delimično u svom protestu time što smo 30% njihove nagrade vratili u budžet. E sad pitam ja, a pitaju i mnoge kolege, ko je napravio finansijsku analizu o tome zašto baš 30%? Zašto ne 80% kao u Francuskoj? I zašto ministar laže kada kaže da je zakon o javnom beležništvu isti kao što je u Austriji, kao što je u Nemačkoj, kao što je u Švajcarskoj i u mnogim zemljama Evropske unije? Jer smo svi na kongresu slušali doktorku Vesnu Rakić-Vodinilić, ako već to ne znamo, koja nam je objasnila da to nije tačno i da je u tim pravnim sistemima način sticanja svojine drugačiji, da se ne mogu ustavi i zakoni svake zemlje porediti. Zašto je nebitno što novinar Bujošević, da ću ga staviti po znacima navoda, iznosi u emisiji Stav Srbije presude Ustavnog suda Crne Gore i Bosne i Hercegovine? Pa je znao on kakav je Ustav Crne Gore? Po Ustavu Republike Srbije pravnu pomoć pružaju samo advokati i službe pravne pomoći pri jedinicama lokalne samouprave. Mi tražimo da se nama vrati ustavno pravo da pružamo pravnu pomoć građanima Srbije, da se građanima vrati poslovna sposobnost, da mogu sami da uređuju svoje odnose kako god hoće. Jeste li igde u pravu, u praksi, u životu čuli za izraz i termin ili funkciju preventivni sudija? Da li je to nekad neko čuo? Šta dalje da vam pričam? Već sam se dosta raspričala. Pozdravljam vas sve, advokati su u pravu, idemo dalje. Advokatura je najlepši posao na svetu i zato treba da izdržimo, poručila nam je Jasmina. A sada molim Advokatsku komoru Šapca, predsjednika Slobodana Milutinovića, da nam se obrati. Dobar dan. Ja sam jedan mali advokat. Tako gospodin ministar naziva sve nas u Srbiji. A ja, kad stojim pred vama, vi ste toliko veliki da on ne može da shvati. Nek dođe da vidi šta su veliki advokati. Evo, to je to. To je Srbija. Ja se ponosim što dolazim iz kraja gde je veliki cer, Drina, Kolubara i mi smo potomci tih velikih ratnika koji se borili za slobodu. A mi sad moramo da se borimo za demokratiju i ostvarenje ustava i ustavnih prava. I da nama ministar juče drži predavanje i da nam uređuje komore i da unosi nemir i da stvara da mi nismo jedinstveni. Pa evo, dokazali smo da smo najjedinstveniji u celoj Srbiji. Ne može on naše jedinstvo da razori. Advokati su inteligencija, to je tolika sila da dođe da vidi šta vi mislite i šta hoćete. Hoćemo samo ustavom dozvoljeno da ostvarimo prava koja nam su vekovno bila podarena i ne može nam niko to uzeti ni osporiti. Koleginice su to jasno rekle. Pazite, zar nije sramota da treba jedan javni beležnik za velike pare da prepiše našu slobodno i u skladu sa zakonom iskazanu volju? Jer to nije sramota. Pa zar mi to treba da trpimo? Pa nećemo da trpimo i nećemo dozvoliti nikako. Prvo da vas zamolim da saopšte zvanično koliko notari zarađuju, koliko su zaradili novca. To ima na sajtu, to svako može da vidi. Na 10.000 eura, pa da idu te pare. Kome? Zašto gospodin ministar ne silazi s televizije? Šta će večeras da kaže? Baš me interesuje. Na svim tim televizijama da će da kaže da nema advokata i da postoji nejedinstvo. Nije tačno. Svi smo mi u pravu, ićemo do kraja i nećemo odustati. Ja vas govorim u ime svih 8.600 advokata i posebno se ponosim sa mojim kolegama iz Šapca, i Valjeva, i Loznice, sve do Ljubovije. Znate, mi smo Podrinci i Podgorci i želim da uspemo u ovome i nećemo odustati dok god ne ostvarimo sva naša prava. Neka Bog blagoslovi i čuva, a uspećemo, to sigurno.
Dragi Slobodane, svi smo mi danas pomalo slobodani jer se borimo za ustavne, zakonske i slobode građana Republike Srbije. Hvala lepo kolegama iz Šapca, a sada bih zamolio gospodin Živorada Lekića iz Advokatske komore Kragujevca da nam se obrati. Poštovane koleginice i kolege, aktuelni ministar pravde je kao nikada do sada ujedinio advokaturu svojim neistinitim izjavama i pravnim incidentima koje je do sada učinio. Tako je da je advokatura u ovom trenutku jedinstvena najviše. Sa druge strane, pokušao i da nas deli tako što je izdvojio grupu uglednih advokata i sa druge strane žutu bagru kojem je sve tako nazvao. A isto tako je nas kvalifikovao kao Miškovićeve branioce. Pa zar je taj Mišković toliko bogat da može da plati 8500 advokata? Svaka vlast na ovim prostorima je želela da sudsku vlast drži u vazalnom odnosu. Ne zbog toga. I mi stojimo na stanovištu da nije to želja bila da se tako nešto čini iz razloga što sudska vlast ne može da držanje sudske vlasti u vazalnom odnosu bilo je svojstveno i režimu Miloševića i režimu Demokratske stranke i režimu u ovom trenutku, ali je sudska vlast ta koja mora da izbori svoju poziciju i svoju samostalnost u daljem toku dešavanja. Ja želim samo da kažem da se naši zahtevi svode na to da se nama vrati pravo koje smo imali pre 1. septembra u sačinjavanju svih onih ugovora iz Zakona o obligacionim odnosima i ostalih ugovora i da notar samo vrši overu tog ugovora i ništa više i osim toga. Postavlja se pitanje, zar je moguće da notar u Srbiji za mjesec dana zaradi 100.000 evra kada se drastično smanjuju plate i ekonomske mere primenjuju kako bi se stabilizovala zemlja? To nisu svakako pare i novac kojima sa stanovišta nas notar može samostalno da raspolaže, a vidjet ćemo u daljem toku dešavanja gde te pare završavaju. Srbija je mala zemlja i to će se saznati vrlo brzo. Ja želim da vam poručim u ime advokata Kragujevca da su advokati Kragujevca istrajni u obustavi rada i da će istrajati do konačnog ispunjenja ovih zahteva. Živela Advokatska komora Kragujevac. A sada predsjednica Advokatske komore Požarevca, gospođa Gordana Ilić. Poštovane kolege, Advokatska komora Požarevac ima teritoriju koja se prostire Podunavlju, Pomoravlju i delom Šumadije. Pokriva Smederevo, Požarevac, Petrovac, Žagubicu, Veliku Planu, Smederevsku Palanku, Žabare. To je komora koja nema veliki broj članova, ali to je komora koja danas sa ovoga mesta hoće da poruči ministru, odnosno da mu da odgovor na pitanje koje je onako drsko postavio našem kolegi Jevriću, potpredsjedniku Advokatske komore Srbije, a novinar Bujošević u svo dužno poštovanje mu nije dozvolio da dalje odgovara, nego je dao reklame, hoće da mu kaže i pokaže: evo ga pečat ministre. Evo ga pečat. Hvala kolegi Željku Simiću koji je nesebično ugovor koji je sačinio za svoju nepokretnost dao, objavio na sajtu protesta. Zahvaljujem našem PR-u Ivanu Miloševiću koji nam je ovim sajtom omogućio da možemo da budemo u kontaktu jer smo razuđeni po celoj Srbiji, da možemo da između sebe razmenjujemo svoja mišljenja
da razmenjujemo pravna tumačenja i da razmenjujemo osjećaje koje gajimo prema ovakvom stavu koji Ministarstvo pravde gaji prema advokaturi Srbije. U javnobeležničkom zapisu na kome je pečat javnog beležnika, novinari koji su okupljeni, ako žele, mogu da ga vide, mogu i da ga objave. Nije skriven. Evo, neka ga pogledaju, neka ga pročitaju. Neka pročitaju ko piše da odgovara za ovaj javno-beležnički zapis. Za ovaj javno-beležnički zapis sadržinu odgovaraju prodavac i kupac. Ovde se javni beležnik ograđuje u svemu od bilo kakve odgovornosti prema sadržini ovog javno-beležničkog zapisa. Ministar Selaković prodaje pamet. Kome on priča o pravu? Kome on juče na Skupštini kaže mnogo advokata ima? Pa i treba da ih ima. Jer da nije advokata, da nema nas ovde danas ispred doma sindikata, koliko nas je došlo, ja mislim da nije 500, da su ostali taksisti, kako je rekao neko u Blicu, mi ne bismo imali odbranu Ustava i odbranu zakona. Ne stoji ovde ispred nas Dragoljub Đorđević kao vođa protesta. Ne stoje ovde rukovodioci protesta. Pa ministar izgleda ili ne zna ili neće da kaže kako funkcioniše advokatura kao samostalna i samoregulirajuća profesija. Pa mi smo svi ovde Dragoljub Đorđević. Mi smo svi za sebe ovde Dragoljub Đorđević. O čemu nam ministar priča? O tome da nećemo da plaćamo porez. Pa kako može tako nešto da kaže? Šta plaća javni beležnik? Javni beležnik plaća PDV koji mu plaćaju građani. 20% PDV-a je ono što se uračuna na javno-beležničku tarifu i to se uzima od građana. Ne daje on to iz svoga džepa. Predloženo je 30% za Boga miloga sada će se izdvajati u državni budžet. Zašto nam niko nije dao informaciju koliko je oštećen državni budžet za ova 2 meseca? Zašto je ugrožena autonomija volje ugovarača? Zašto advokatura nije u stanju da parira javnim beležnicima? Po čemu? Pa svi ti javni beležnici uglavnom su juče bili advokati. Pa po čemu su oni sada pametniji od svih nas? Oni su pametniji, zamislite molim vas, i od sudija. Izjavi ministar u Apelacionom sudu u Nišu. Pa reče, sudije neće da se edukuju. Pa reče, sudije ne znaju da rade. I ostade ministar živ, a poveri izmenama zakona o vanparničnom postupku sudijama osnovnih sudova da rade javno-beležnički posao, da rade ono što ne znaju, jer nisu završili i kurs za javne beležnike i nisu položili javno-beležnički ispit. Upisa se Komora javnih beležnika u Agenciju za privredne registre. Kako se upisa i kako je upisa APR? U statutu piše, javno-beležnička komora se osniva od najmanje 100 beležnika. Mi znamo da ih nema 100.
To je i ministar rekao, da to nije po zakonu. Znači ima ih 94. U zakonu, odnosno u statutu Javnobeležničke komore piše, a APR je registrovan kao udruženje, a piše u njihovom statutu, ja mislim da je član 24 i član 27, ne znam tačno, piše da Javna beležničku komoru osniva ministar, da se osniva na njegov predlog, da javnu beležničku tarifu na predlog Javnobeležničke komore određuje ministar, piše da se komisija kojom se vrši izbor javnih beležnika ustanovljava tako što je potpisuje ministar, znači rešenje kojim se ona imenuje, komisija. Zatim piše da na odluke po žalbama protiv javnih beležnika odlučuje komisija koju takođe obrazuje ministar. Pa čekajte, molim vas, kakvo je to udruženje? Zar to nije produžena ruka izvršne vlasti? Pa da će izvršna vlast da nam uređuje sudski postupak? Zar će izvršna vlast da vrši posao za koji je nadležan sud? Znači, ne samo da su nama uzeli ono što nam vekovima pripada, ne samo da su nas ponizili, oni su jednostavno i šačici ljudi poverili sudsku vlast. Još nešto moram da vam kažem što sam juče mnogo lepo i vrlo prilagođeno ovom trenutku pročitala na ovom našem sajtu. Kolega Kilibarda citirao je jednu izjavu Mahatme Gandija koja kaže ovako: prvo su nas ignorisali, zatim su nam ismejavali, potom su nam pretili, a onda mi smo pobedili. Hvala. A sada, na kraju predstavljanja advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, po broju najmanja Zaječar, ali moramo da se odmah ispravimo. Danas ne postoje velike i male advokatske komore u okviru Advokatske komore Srbije. Danas ne postoje mali i veliki advokati. Svaki advokat danas ima svoj značaj i svoju veličinu. Biljana, izvoli. Uvažene koleginice i kolege, poštovani građani Republike Srbije. Velika je čast pripadati ovom intelektualnom skupu koji brani Ustav i zakon svoje države. Predstavljam Advokatsku komoru Zaječar. Mi smo oni mali advokati, kako reče ministar, kako nas je nazvao, tamo negde iz istočne Srbije, iz Zaječara, Negotina, Kladova, Majdanpeka, Boljevca, Bora, Sokobanje i Knjažica. Mi tamo, negde iz istočne Srbije, ne branimo tajkune, ali zato pišemo ugovore i to one koje predviđa i reguliše još uvek i važeće materijalno pravo, zakon o obligacionim odnosima i zakon o nasleđivanju. Isto kao što i vi to radite. Nas tamo niko iz medija nije pitao koji su to naši zahtevi, ali nas je zato pitao običan narod i naši klijenti. I mi smo im svima prosto objasnili da bi nas razumeli. I razumeli su nas i podržali. Podržavaju nas i sudije, i tužioci, i celo pravosuđe, ali ne smeju to javno da kažu. Boje se ministra. Pošto smo mi ovde, oni mali advokati, možda nismo sve naučili, razumeli, pa bih ja pitala ministra da nam
kao iskusan pravnik, poznavalac prava, odgovori na 3 pitanja. Prvo, kojim zakonom je regulisano da javno-beležnički zapis služi da bez vođenja sudskog postupka, uključujući postupak izvršenja, a koji postupak po važećem našem zakonodavstvu sprovodi sud preko svojih izvršnih organa ili privatni izvršitelji, može izbaciti iz stana bespravno useljeno lice uz, kako to ministar kaže, samo obraćanje policiji i uz njenu pomoć. Dva, šta je javna, a šta izvršna isprava? Šta su privatne isprave i da li država ima pravo da ograniči slobodnu volju građana prilikom ugovaranja i sačinjavanja privatnih isprava? Ako ministar to ne zna, neka pita stručnu javnost i studente prve godine pravnih fakulteta u celoj Srbiji, a ne predstavnike u Skupštini poslanike u Skupštini koji oblast prava ne poznaju. Priznati, pitati i priznati nije sramota, ali je zato sramota lagati i obmanjivati. Zbog tolike količine neznanja jednog diplomiranog pravnika, ja se stidim pred uglednim i visoko cenjenim profesorima Pravnog fakulteta u Beogradu, na čiju diplomu sam uvek bila ponosna, i pred svim drugim profesorima pravnih fakulteta svih univerziteta u zemlji Srbiji i pred svima vama, što smo dopustili da neko ko nema niti pravničkog iskustva, niti osnovnog pravničkog znanja, bude na mestu ministra pravde i vređa. Ne samo nas i našu profesiju, već i zdrav razum građana ove zemlje Srbije. Zato vas molim, neka nam naše znanje, iskustvo i naše jedinstvo budu najveće oružje u ovoj borbi za odbranu prava građana, naše profesije i čitavog pravnog sistema, jer smo u pravu. Budimo jedinstveni i idemo dalje. Govorila nam je Biljana Dražević, predsjednica Advokatske komore Zaječara, Zaječarci, hvala vam lepo. Uvažene koleginice i kolege, upravo sam dobio procenu da nas je ovde 5000. To je više od polovine svih advokata u Srbiji. Da li u Skupštini imaju tu većinu Republike Srbije? Nisam siguran. A sada dozvolite da nam se obrati predsjednik Studentskog udruženja za uporedno pravo Vladimir Petrović. Smatramo da nam je učinjena izuzetna čast što smo pozvani da govorimo na ovom protestnom skupu. Ja ću vam pročitati pismo Studentskog udruženja za uporedno pravo. Danas, kada uočavamo da se u ustavnom poretku Republike Srbije može pretiti zakonima za koje mi držimo da mu se protive, mi studenti Pravnog fakulteta smatramo svetom dužnošću da odbranimo našu nauku i čvrsto stanemo nasuprot mišljenju koji uzima da je Ustav dao vrhovnu normu samo onda kada njome podržava političku volju, a da u stvari sam za sebe nikakve vrednosti nema ili je bar ne mora imati.
to ne može biti stvarnost našeg društva, to ne može biti stvarnost naše nauke. Danas nam kažu da je na dnevnom redu ustavnosti njeno slabljenje, da je greška imati je i držati se nje, a sutra će nam reći da je isto i na dnevnom redu ljudskih prava, te da smo i tu pogrešno verovali da su nam potrebna i da ona u istinu nikada to nisu ni bila. Govore nam da su vekovi pravne nauke uobrazili razumevanje reda i mesta građanina u njemu, pa nama ništa drugo ne preostaje nego da se pomirimo sa tim da je od građanina ostalo tek nešto više od reči koje nas umiruje kada nas njome oslove. Mi studenti dobro shvatamo da društva nisu više ono što su im prošla vremena tražila da budu, shvatamo da postoji promene. Mi, međutim, ne shvatamo napredak bez reda, ljudska prava bez zaštite, građanina bez pravne države, kao ni državu bez ustavnosti. Mi se sada pitamo kakve su to globalne promene navele advokate da zaborave ono što su nekada znali, kakve to promene Srbija uočila i radi njih skršila efikasnost pravnog prometa i pristup pravdi. Naše pravosuđe stoji skoro 2 meseca. Mi pozivamo obe strane da priđu jedna drugoj i okončaju razdor, vrate sudovima autoritet i stabilnost pravnom poretku. Šta smo ovom pravosudnom krizom rekli svetu? Mi smo rekli da ne možemo garantovati čak ni kažnjavanje učinilaca krivičnih dela. Ako na to možemo da pristanemo, mi onda pristajemo i na to da je pravda sledeća reč koju ćemo zaboraviti jer će nas biti stid da je izgovaramo. Dogovorite se i zajedno vratite pravni poredak u Srbiju. Hvala studentima Pravnog fakulteta, ali hvala i studentima Filozofskog fakulteta, hvala studentima političkih nauka i drugih univerzitetskih centara, ne samo u Beogradu, nego širom Srbije, čiju podršku dobijamo svakodnevno. Naša borba usmerena je upravo na očuvanje onih vrednosti koje su neophodno potrebne da bi naše mlade generacije mogli da nastave stopama koji su nam utrle nama prethodne. Sada ćemo saslušati nekolicinu advokata koji su želi da se obrate ovome skupu. Pre svega molim gospodina Uroša Tešvanovića, advokata u Beogradu, da nam se obrati. Hvala kolege. Drage koleginice i kolege, pre nego što iznesem ono što sam naumio na ovom sjajnom skupu, ja bih volao da vas obavestim. Vi znate da na sajtu našem sam objavljivao obaveštenje Drugog osnovnog suda o visini prihoda koje je taj sud od januara meseca do avgusta meseca ove godine naplatio od sudskih taksi za overe ugovora u materiji OV1. Svi znamo šta to znači. Taj iznos je u proseku od januara do avgusta ove godine iznosio 27.700.000 dinara, samo u Drugom osnovnom sudu u Beogradu. U septembru taj iznos je pao na svega 7 miliona dinara. Mislim da svi znamo gde su ti novci otišli. Ja sam jutros primio isto obaveštenje o zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja od Trećeg osnovnog suda. Da vas ne bi zamarao podacima za svaki mesec, to je od januara do avgusta ove godine prosečno iznosilo 17.400.000 dinara mesečno. Taj iznos je u septembru pao na 5 miliona dinara, a u oktobru na 1.700.000 dinara. Da li sada treba iz ovih podataka koji govore sami za sebe da objašnjavamo građanima zašto se mi borimo?
Ja nikada, kolege i koleginice, a bavim se advokaturom 7 godina, 12 godina sam u pravničkoj profesiji, nisam bio ponosniji i srećniji što pripadam časnom advokatskom staležu. Moja omiljena latinska izreka je Ulpijanova definicija prava i pravde koja kaže čestito živeti, drugog ne povrediti i svakome dati ono što mu pripada. Ja mislim da smo svi mi u prethodnim nedeljama pokazali koliko nama znače ova moralna načela i koliko smo spremni da ih odlučno branimo do konačne pobede u našim zahtevima. Pokazali smo građanima kako se brani dostojanstvo i čast profesije, kako se diže glas kada se povređuju prava građana, kako se uspravno stoji i ne posustaje kada je u pitanju zaštita elementarnih ljudskih prava. Svi vi, kolege drage, ste pokazali da ste vitezovi savremenog društva, da ste borci za pravdu i pravičnost, da ste borci za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Nema danas mnogo šta reći što već nije rečeno prethodnih nedelja ili napisano i sve se može svesti u jednu rečenicu, a to je car je go. Vlast je pokazala svoju pravu nameru, svoje pravo lice, da podržavi advokaturu, da je podjarmi i u tom pokušaju je koristila sve moguće državne resurse, medije, BIA, koji se nažalost finansiraju iz poreza koje i mi plaćamo, a da su im isto vreme leteli dronovi po stadionu. Car je, kolege, go i zbog toga što se među nama pokazala šačica nedostojnih kolega koja je pokušala da razjedini ovaj naš narod. Mi našim brojem danas pokazujemo da su oni ostali samo u pokušaju i da treba da se manu tog jalovog posla. Drage koleginice i kolege, ministar je pre neki dan izjavio da ima mnogo časnih i poštenih advokata, naročito mladih advokata koji bi želeli da se vrati i da radi. Međutim, da blago kažemo, ministar govori neistinu. Mnogo je kolega koji, poput mene, iz moje generacije, isključivo od svog rada izdržavaju svoje porodice, koji imaju malu decu, koji možda imaju nezaposlene supruge, koji žive u stanovima roditelja ili u zakupu stana, koji rade po 12-14 sati dnevno da bi opstali. Međutim, ono što ministar, nažalost, izgleda nije obavešten, a to je da nama već 4 godine pravosuđe ne funkcioniše. Ne moram govoriti detaljno o tome jer svi jako dobro znamo o čemu pričam. Ova teška situacija nas je ujedinila i ona nas neće pokolebati u nameri da ostanemo istrajni i dosledni u ostvarenju naših zahteva, jer mi ne smemo popustiti zato što ne smemo dozvoliti da pobedi neznanje nad znanjem, da pobedi nepravda nad pravdom, da pobedi nezakonitost i neustavnost nad ustavnošću i zakonitošću. Naš cilj je ispravan, a alternativa je nedopustiva. I mnogo toga što je naš, nažalost, sagovornik u pregovorima, gospodin ministar, do sada pokazao, kolika je njegova sujeta, arogancija, politikanstvo, upravo nam ukazuje zašto moramo istrajati i zašto moramo ostati odlučni do kraja, jer naš ulog je ogroman, a alternativa je pogubna za naše društvo. Zato neću završiti ovaj moj govor rečima da su advokati u pravu, mi svi to jako dobro znamo.
Završit ću rečima car je go, a vreme je da to shvatiš. Profesor dr. Sreta Nogo. Drage koleginice, poštovane kolege, pitam se da li u ovoj Srbiji postoji neko ko sme da ne uvaži pravničku inteligenciju? Ako postoji pravnička inteligencija, to ste vi. Svo vreme pratim vaš opravdan zahtjev i divim vas, iskreno govoreći. Čak sam bio neki dan na jednom međunarodnom naučnom skupu u Kini i tamo sam govorio o tome. Naime, prateći vaš protest, polako i mene ubeđujete da vraćate advokaturu na nekadašnji put, kad je bilo časno i privilegija baviti se advokaturom. Drago mi je što niste dozvolili da postanete privezak izvršne vlasti, koja bi bila najsretnija kad bi nam sve propisala. Kad bi nam propisalo ujutru kako ćemo da ustanemo, šta ćemo da doručkujemo, s kim ćemo da se družimo, a i kako ćete vi da govorite pred sudom. Pazite, izvršna vlast hoće i sudsku vlast da prigrabi. Ona je vječno bila sudska, govorimo o sudskoj vlasti, čiji ste vi deo, u zagrljaju izvršne vlasti. Molim vas, ne dozvolite da postanete taj njihova produžena ruka. Ali je zagrljaju. I još na kraju, izvršna vlast, naravno kao svaka vlast, hoće da jedan deo vas izvuče, pa da je potkupi, davajući neke sitne ustupke. Drago mi je što ste danas pokazali da u tome nije uspjelo. Nemojte dozvoliti i nikome da okalja vašu časnu i privilegovanu profesiju. Verujte, ja nisam nikad bio advokat i neću biti, ali vam zavidim. Posle profesora najljepše je biti advokat. S vama sam od prvoga dana i nadam se do konačne pobjede. Zahvaljujem uvaženom profesoru doktoru Sreti Nogu. A sada da pozdravimo naše kolegu koje nam dolazi iz Novog Pazara, Emira Fetahovića. Poštovane koleginice i kolege, advokati Novog Pazara, a slobodno mogu reći i Tutina, Raške i Sjenice su uz vas. Mi pripadamo advokatskoj komori Čačak, koja, kako je moja predsjednica zaboravila da kaže, obuhvata gradove Kraljevo, Kruševac, Čačak, Novi Pazar i Užice. U našim sudovima ne dežuraju kolege advokati da prate ko ulazi i ko zastupa, ko krši obustavu rada. Advokati su od samog početka dosledno poštovali obustavu rada i o svemu i pre svake odluke Advokatske komore Čačak su konstruktivno razmatrali odluku. Mi u svemu podržavamo Advokatsku komoru Čačak i Advokatsku komoru Srbije tokom ovog protesta. Pozivam narodne poslanike da ne izglasaju ovaj sporni zakon i da prestanu danas i u buduće da budu produžena ruka vlade, već da budu ono što jesu, a to je stvarni predstavnici građana. Hvala. Emire, pozdravi nam advokate u Novom Pazaru. A sada iz Užica Dragojević Desimir. Da.
Poštovane koleginice i kolege, ja dolazim iz Užica bez vode, za razliku od Beograda na vodi i Obrenovca u vodi. Razmišljajući ovih dana šta nam se to dešava u ovoj jadnoj zemlji Srbiji i stalno mi padaju na pamet iz gimnazijskih dana naučeni stihovi rano preminulog pesnika Milorada Mitrovića. Stante ljudi, tašta glavo, da vidite umlje pravo, da vidite šta ja vredim kad prionem vrt da sredim. Reformatori opšteg smera, članovi skoro svih dosadašnjih vlada, uništili su sve vrednosti moralne i materijalne, devastirali pravosudni sistem, a sada je na red došla advokatura. Prethodnici ovih sadašnjih su odjurili pa vratili 900 sudija lakše i bezobzirnije, čitaj bezobraznije, nego da su sezonski radnici na određeno vreme. Uostalom, u ovoj zemlji sve je sezonsko i kratkog daha, osim vlasti koja je jedina, koja je večna i apsolutna. Za ovakve postupke niko od prethodne vlasti nije čak ni disciplinski, ni prekršajno, a kamoli krivično odgovarao. Sve je to narod platio, a naravno poreski obveznici u kojima su i ovde prisutni advokati. Ministar nas optuži za nekakvu štetu koju smo naneli državi zato što nismo radili, odnosno protestovali i tako dalje. Ne reče ministar ko je kriv za 1,5 miliona predmeta koji se krčkaju po sudovima nerešenih u ovom trenutku. Ne reče ministar ko je kriv za tolike potrošene pare u nekakvoj reformi pravosuđa. 3 godine plaćene sudije koji nisu radili, na kraju vraćeni i nikom ništa. Optuži nas ministar da smo mi u sprezi sa nekakvim tajkunima, sa Miškovićem, ali ne reče ministar ko je kriv što je Mišković pušten iz pritvora, ko je Miškoviću vratio pasoš i ne reče u toj celoj priči i guži ko je sve na spisku gospodina Miškovića. Ja, verujte mi na reč, nisam. A volao bi da jesam. Takođe, ministar ne reče odakle mu pravo kao ministru da kaže da Mišković ne može da bude osuđen zato što su advokati u štrajku. A otkud on zna kao ministar, ako je to nezavisno sudstvo, da Mišković treba uopšte da bude osuđen? A šta ako se neki nezavisni pod znacima navoda sudija uz joguni pa oslobodi? Šta će onda ministar reći ovom narodu? I da li su krivi advokati što je na forumu privrednika njegov partijski kolega, odnosno premijer, se nekoliko puta obratio Miškoviću sa rečima evo kako kaže gospodin Mišković. I to posle puštanja iz pritvora. Da li smo mi advokati takođe u tome učestvovali? Uspeli su oni, drage kolege i koleginice, da naprave državne sudije, državne tužioce, sada umesto republičke i državne pravobranioce, državne notare, državne izvršitelje, na redu su državni medijatori. Još jedino što nisu uspeli, a uslov je svih ovih uslova da naprave državu. Državu prvo treba oni da naprave. I to državu koja je Ustavom uređena, koja je kojoj su zagarantovana prava i slobode, koja je ekonomski stabilna i postojana, koja na kraju krajeva ima i svoje granice. Sve to u ovom trenutku ova naša jadna i napaćena Srbija nije. I na kraju da kažem i ovo, doći će jednog dana neka mnogo ozbiljnija i odgovornija vlast, pa će pogledati sve te ugovore koje sada sačinjavaju sudije,
koji su potpuno nezakoniti, zato što ih jednostavno ne sačinjavaju notari, sudije nisu predviđene u zakonu da to čine, a i nemaju položen ispit za notara. A dalje, reče ministar da je komora notara osnovana, ima 93, ali ima još koji se nisu javili na konkurs. Pa da li ministar zna da notar nije onaj koji položi ispit za notar? To je samo pravnik koji je položio ispit za javnog beležnika. A da se notar postaje upisom u advokatsku komoru i imenovanjem, onda su notarsku komoru i imenovanjem od strane ministra. I još nešto da vam kažem, sramno je od Skupštine da juče nije dozvolila advokatima da uđu u Skupštinu. A to su, drage kolege i koleginice, oni poslanici koji ponekad u toku godine svrate u Skupštinu da prime platu. Inače vidjeli smo da je jezivo Skupština prazna, osim kad dobiju zadatak da dođu da nešto izglasaju. Kao juče, od strane poslanika vladajuće stranke koju je gospodin ministar nagovorio i nahuškao na advokate da nas pljuju juče u Skupštini. I još samo da vam kažem, to su isti oni poslanici koji u toj Skupštini piju kafu za 15 dinara, ručaju za 20-30 dinara i sve od para ovih poreskih obveznika. Na kraju želeo bih zaista da vas pozdravim i da vam kažem, nisam član nijedne stranke, ali ako ministar želi da proveri možda posle ovoga, osuđivan sam ne znam nija koliko puta, strani plaćenik sam i domaći izdajnik, ali sam advokat i ostaću sa vama do kraja života. Kažu, bravo Desimire. Ja bih sada zamolio da nam se obrati advokat u Novom Sadu i sekretar Advokatske komore Vojvodine Dejan Ukropina. Poštovane koleginice i kolege, imao sam veliku čast da 13. septembra u radnom delu naše konferencije i nakon toga Skupštine budem prvi govornik koji je izneo zaključke koji su potom formulisani u zahtjevu Advokatske komore Srbije i upućeni Ministarstvu pravde. Sa istim osjećanjem ponosa i odgovornosti stojim pred vama i danas. Od 1. septembra i stupanja na snagu spornih zakona, građanima Republike Srbije pre svega, a samim tim i nama advokatima, oduzeti su pravo na pravnu pomoć, oduzeto je pravo na pristup pravdi, oduzeto je dostojanstvo, oduzeta je samostalnost suda. Kao društveno odgovorna profesija, nezavisna i samostalna, advokatura se usprotivila ovim zloupotrebama, gaženju osnovnih pravnih postulata, ustavnosti i zakonitosti. To je naš zadatak, to je naše osnovno pravo, naša osnovna uloga u svakom društvu, uređenom ili manje uređenom, demokratskom ili manje demokratskom. Nasuprot našim opravdanim zahtjevima na koje do danas nismo dobili nikakvu pravnu argumentaciju, nismo dobili čak ni jednu smislenu rečenicu od strane ministra pravde, ministar manipulativnim izjavama kojima želi da javnost dovede u zabludu, omalovažava sve nas, ne prihvatajući, ali nažalost i ne shvatajući, da mi nismo samo 8006 učenih i obrazovanih pravnika, već da je reč o apsolutno svim pripadnicima jedne profesije koja je od velike važnosti za naše društvo. Mi smo jedina profesija koja se ne nalazi u okvirima državne strukture, ali jeste definisana Ustavom Republike Srbije. Dakle, svi smo jedno i zbog toga ću završiti citatom iz romana Jedno Richarda Bacha. Držite se svog osjećanja ispravnosti, svoje unutrašnje etike, čak i kada je teško ili opasno, ili kada ljudi smatraju da ste čudni. Ta čudnovatnost vas izdvaja. Hvala. Hvala Dejanu, uvaženom kolegi iz Novog Sada. A sad pred kraj ovog veličanstvenog skupa, kao i što dolikuje,
preostalo mi je da prozovem prvog među nama, čoveka koji je ujedinio advokaturu u Srbiji, čoveka koji svih ovih dana trpi linč u javnosti i njome odoleva, čoveka koji i noću ne spava i predvodi nas onako kako treba. Predsjednika Advokatske komore Srbije, advokata gospodina Dragoljuba Đorđevića. Hvala vam. Ali pre svega, hvala ministru Selakoviću, hvala pojedinim medijima, posebno glavnom i odgovornom uredniku gospodinu Draganu Vučićeviću. Hvala parlamentu Republike Srbije, odnosno onom većinskom delu parlamenta koji mi je omogućio da postanem neprikosnoveni gospodar ljudskih sudbina u Srbiji. Toliko moćan da mogu da odlučujem o tome da li će država da padne ili da stoji. Toliko moćan da je sve vreme donošenja ovih zakona mračnih u Beogradu i Srbiji vladala hladnoća. Ja sam danas tako moćan, doneo sunce. Zvuči dobro. Neću sebi dozvoliti da vam pričam da sam nesuđeni student FDU-a odseka za glum. Neću da vam pričam da sam bio primljen čak i na studije medicine, a da sam se odlučio da postanem advokat. Plašim se da danas svi mnogo pominju gospodina Selakovića. Ja moram da kažem, ja ću biti advokat, ja ću da ga branim. Ja ću da ga branim. Ja se prihvatam. Danas ću govoriti o manama volje koje su oduzele lični identitet ili meni ili kolegi Selakoviću. Ja ću govoriti o tome šta je to autonomija volje. Šta je to kad neko razmišlja o tome da li si mislio svojom glavom ili si mislio glavom velikog brata koga opet savjetuju loši savjetnici. Svaki njegov potez u posljednjih ne 54 dana, u posljednjih više meseci je sve više homogenizovao i ujedinjavao advokaturu. Zato nemojte biti tako surovi prema kolegi Selakoviću. Budite blagi, budite pravoslavni, budite sveti. Ko vas kamenom, vi njega hlebom. Ko vas protiv zakonom, vi njega ustavom. Mi se danas nećemo baviti politikom. Niti ćemo se politikom ikada baviti. Ako je politika ljudska prava, ljudske slobode, vladavina prava, pravna sigurnost, pravna država, onda smo mi iznad svih političara koji stoje ovde. Nije nama Nikola Pašić okrenuo leđa, nemojte biti u zabludi. Nikola Pašić obezbeđuje sigurnost ovoga skupa i gleda da odande ne naiđu neki puni mržnje, prezira, nepoštovanja, ignorancije prema profesiji koja će itekako biti važna sutra kada siđu sa vlasti. Sutra ćemo trebati, sutra ćemo biti nezavisni, sutra ćemo biti važni, sutra ćemo biti ugledni. Moram lično na ovolikom ugledu da zahvalim i gospodinu Miškoviću,
koji je bio glavni financijer u svoje vreme jednog dnevnog lista koji se zvao Pres, i tu je imao svog predstavnika kapitala koji se zvao Dragan J. Vučićević, glavni odgovorni urednik Informera. Danas ga kolege nazivaju službenom glasnikom jedne cvećare, ali gospodin Vučićević se tako žustro bori da me održi i podrži, da napravi od mene ovakvog neprikosnovenog lidera u ovoj situaciji, upravo zato što je potrebno da bude ovako moćan čovek u slučaju Republika Srbija protiv Miškovića. Ja moram da vam kažem da gospodin Mišković nije čovek koji zaslužuje niti pohvalu moju, niti pažnju. Očekivali smo da će pomoći ovim jadnim, sirotim advokatima koji nemaju mogućnosti dalje da budu u protestu, međutim, nije se odazvao, nije korektan, zato nećemo ni da mislimo o njemu. Ali, ono što je jako bitno sa ovoga skupa, da poručimo. Budite svesni da Dragoljub Đorđević nije taj, iako izgleda oni stvarno veruju da su uspeli da nam svima oduzmu poslovnu sposobnost, da nije taj koji je jedino poslovni sposoban ispred advokature i koji organizuje ovaj skup. Ovaj skup, ako nisu znali da ih obavestim, su organizovali oni. I hvala Skupštini juče što je danas ovde više nego ikada advokata. Na kongresu u Sava centru je neko rekao nikada se ovo više neće ponoviti. To je bilo 8. oktobra. Pa 28. oktobra se desilo isto to, 4500, a možda i više advokata. Svaka čast taksistima. Sa druge strane, moram da vam kažem, danas je već novembar, ali sija sunce. Kada budemo otišli sa ovoga trga, više neće biti sunca, zamaći će za krov ove zadužnje, Sime i Kumanova. Opet će postati hladno. Ali, ja hoću da verujem da svi mi znamo koja je naša odgovornost. Ja hoću da vas zamolim da kada postajemo u direktnom prenosu svedoci nepostojanja vladavine prava, kršenja ustava, kršenja zakonitosti, kršenja ljudskih prava, sprečavanja građana da pristupe pravdi u cenzusnom smislu kada su u pitanju javni beležnici, hoću da vas podsjetim da sledeći naš protest koji će uslediti nakon ovako grubog kršenja ljudskih prava, a kod naše misije da štitimo isto ta ljudska prava, na što nas je pozvao mladi kolega Vlada Petrović, student, sledeći naš protest će biti: advokatura više nikad neće ćutati i advokatura će uvek biti glasna toliko da vam neće biti dobro kada činite nepočinstva. Zato vas i zovemo da budete pametni, da budete pažljivi, da budete obazrivi i da gledate šta da radite. Zato, jer ova energija koju ste podigli vi, na čemu smo vam neizmerno zahvalni, se u Srbiji ne može ugasiti skoro. Poruka sa ovoga skupa jeste da smo prvi put razgovarali sa predstavnikom izvršne vlasti, gospodinom Selakovićem, ali vas upozoravam, nemojte biti u zabludi da je to personalizovano u liku i delu Nikole Selakovića. Ja vas to molim. Rekoh da sam njegov advokat, pa i mislite da jesam. To je personalizovano u globalnoj politici koja ide ka globalizmu, kao pokretu, koji je kruna liberalnog kapitalizma, gde se sanja o velikom bratu, o vrhovnom vođi, koji će biti i vrhovni sveštenik, i vrhovni komandant, i vrhovni vladar. Neće više biti sistema demokratije, podele vlasti na sudsku, izvršnu i zakonodavnu. Ovde se već sprovodi jedinstvo vlasti. Ne znam, da li ste svesni toga?
A ako je to tako, budite sigurni da Nikola Selaković je advokat nekih tamo koji pretenduju da kažu da su voljom naroda dobili i doživeli apsolutnu vlast. Ako si dobio apsolutnu vlast, imaš apsolutnu odgovornost. Ne možeš se izmaći ako bude neko čisto. Ako si dobio apsolutnu vlast, ne možeš sebi dozvoliti da budeš bahat. Imate mnogo lepih narodnih poslovica. Jedna od onih je da Bog da se osilio. I ta kletva koja je srpska i koja traje jako dugo, treba sve nas da opominje da je gordost i bahatost smrtni greh. Ali, ako vi hoćete da idete u smrt, nećete povesti nas i građane Srbije. Morate otvoriti oči, morate se suočiti sa zakonom, sa Ustavom. Ja moram da kažem, plan, izlazna strategija Vlade Republike Srbije u odnosu na ovaj nezapamćeni linč advokature je potpuno stvar za predviđanje, obzirom da definitivno čini mi se da imamo bolju analitiku od mnogih državnih službi u advokaturi. Danas mi radimo 36 sati dnevno. Iz te analitike smo zaključili sledeće. Pa njima odgovara ovaj protest, kako ne shvatate. Njima odgovara da uopšte ne radimo. Njima odgovara da mi budemo krivi što je onako loš, katastrofalan izveštaj Evropske komisije o vladavini prava i ljudskim pravima i o strategiji reforme pravosuđa, odnosno destrukciji pravosuđa u Srbiji. Mi ćemo biti krivi za to. Budite ubeđeni da oni u tom projektu imaju i svoje evropske saučesnike. Jedna od najmoćnijih država Evropske unije, Republika Nemačka, i organizacija koja stoji iza projekta promene na bolje, navodno, pravnog sistema u Srbiji, zove se GIS, pretenduje da bude nevladina, a u stvari je finansirana najveće vladinim sredstvom. Ta ista organizacija, ako je stala iza toga i puštala skupe reklame na nacionalnoj televiziji, reklamirajući javne beležnike, je morala da bude svesna da kompromituje jednu od najmoćnijih država Evropske unije ovakvim postupanjem. Pozvaćemo ih da ih pitamo da li su još uvek u zajedničkom, zločinačkom poduhvatu koji se zove pljačka građana Srbije, koji ne mogu da pristupe pravdi, jer mnogi od njih u ovoj osiromašenoj Srbiji nemaju dovoljno novca, nemaju dovoljno sredstava da uđu do javnog beležnika, do svete krave koja se zove javnobeležnički zapis, koji je obično prepisan od strane advokata, koji naravno to zna da uradi. Koliko je javnih beležnika koji je dostojno da radi taj posao? Sam predsednik javnobeležničke komore, koji je njegov integritet kada pristaje da stane na čelo komore koja je protivzakonito osnovana? Je li to službenik od državnog poverenja, časti i ugleda za građane Srbije? Ko su saučesnici preostalih 90 i nekoliko ljudi koji pristaju da kažu da mi smo javni beležnici, a da nema ni osnovane po zakonu javnobeležničke komore? Izuzev ako imamo sistem jedinstva vlasti, pa smo toliko jaki da ćemo reći pa nećemo se, majku ti Božju, pridržavati zakona kao pijan plota. I da završim. Drage koleginice i kolege, ja očekujem da će dobiti ponude, ali ne veruj da najcima nikada ti darove nose. Ja očekujem da će biti razumno. Postoje stvari za koje smo se dogovorili da su rešive. Rešite to odmah. Počelo je tradicionalnim državnim
i advokatskim nadigravanjem oko poreza. Pa nam je ponuđeno da uđemo u to da prihvatimo poreze, a odložit ćemo zakon o javnom beležništvu, pa to ćemo da raspravljamo u komisiji koja se osniva kad nećeš nikada ništa da rešiš. Prepoznali smo da bi sutra u štampi bilo advokati su maltretirali građane Srbije i zaustavili pravdu 60 dana zbog 2 dinara druže. To nećemo dozvoliti, to nismo mi. Ne, nikada. Čuli ste mlade kolege koji jedva čekaju da počnu da rade. To su ljudi koji žive isto kao 90% građana Srbije, teško. Ali, moramo da kažemo da ćemo živeti teško i teže i najteže. Ako treba i 5 meseci. Ali zato, posle toga ćemo moći da kažemo da smo advokati sa velikim A. Sreto, mnogo. Nemoj sumnjati da ćemo sa ovoga puta otići levo ili desno. Niko od nas, pošto smo prešli Rubikon, nema prava da se okreće iza sebe i da se vraća na gore. Mi ne rušimo vladu. Smena ministra je bila principijelni zahtev. Ne bih se ponavljao i nadovezivao na rečenice mojih dragih kolega i koleginica koji su to objasnili veoma dobro pre mene. Ja samo hoću da pomognem, kada bi Dragoljub Đorđević bio zaista glavni uzrok svih ovih dešavanja, onda bi to lako rešilo. Javilo mi se 2 direktora velikih agencija za obezbeđenje, upozoravajući me da imam bezbednosnih problema. Nudeći se, naravno za novac, da budu angažovani od strane Advokatske komore Srbije ili mene lično. Ja moram da vam kažem, vrlo sam svestan da se samo jednom umire. I moram da vas podsjetim na slavu advokata, na našeg sveca i zaštitnika Svetog Justina filozofa i na onu glosu koju nosi u svojim rukama, na kojoj piše: vi nas možete ubijati, ali nam ne možete nauditi. Sticajem srećnih i nesrećnih okolnosti sam izabran za predsjednika Advokatske komore Srbije. Sticajem istih tih okolnosti sam predsjednik iste te komore u njenim najtežim, a moram da kažem i najslavnijim trenucima u istoriji Srpske. Koleginice i kolege, vi dajete snagu i moje majci, i moje sestri, i moje ženi, i moje deci. Si meni najviše na svetu. I zato vam hvala, zato jer znam, i ako odem odavde, Božjom voljom ili u prisustvu vlasti, ostajete vi, ali ne svi smo mi Dragoljub Đorđević. To me podsjeti na neka loša vremena. Ja se zahvaljujem na komplimentu, ali pre svega hoću da vam kažem da smo svi mi advokati sa velikim A. Mi nismo, ministar je zaboravio i oni u analitici BIA, mada je direktor BIA naš kolega, su zaboravili da urade pravu analitiku advokatske profesije. Oni znaju da je to čepenačka profesija u Srbiji, oni znaju da smo mi vukovi samotnjaci, odnosno da smo lavovi, a da nismo hijene i da ne živimo u čoporu. Ali, Sir Winston Churchill je još davne 1956. godine rekao, prilikom jedne krize u koju su se umešali advokati iz Inner Templa,
hrama koji okuplja baristore i Queen's Counsellore u Law Society of England and Wales. Gospodo ministri, ne sviđaju mi se ovi advokati, ali imam neodoljiv utisak da bolje da nemamo posla sa njima ako imamo imalo razuma i pameti. Možda ćemo se nekad obračunati sa tom bagrom, ali bolje da ih smatramo uvaženom gospodom. Znamo ko je bio taj čuveni svetski političar. Čovjek koji je znao da razigrava svetske kombinacije. Nije on jedini koji je to rekao i neću citirati ostale koji su govorili o tome. Ja samo hoću da vas zamolim da primite k znanju sledeće informacije. Molim da ih primite dostojanstveno, zato što ne bih voleo da, ako se slučajno radi o iskrenoj želji, da se povrati jako poljuljano poverenje između države, ne Ministarstva pravde, između države i gospodina Selakovića. Mi smo bili u zabludi da je u pitanju gospodin Selaković, nije u pitanju gospodin Selaković, u pitanju cela izvršna vlast. Nemojte da se više zavaravamo, jer su oni organizovano krenuli i to još uvek rade, državni udar na advokaturu. Mislim, o tome se radi. Naravno da bi bilo najbolje da neki iz specijalnih, da tako kažem, formacija budu predsjednici advokatskih komora, da stalno budu na vezi i da imaju lice za saradnju. Međutim, valjda ova situacija teška u zemlji nije im omogućila da predsjednici advokatskih komora budu u stvari radnici UDBE na privremenom radu na čelu advokatskih komora. I to je sreća za građane Srbije. Upravo zbog toga ja vas molim da ne nasedamo na teren onoga što se zove politika i politikanstvo. Mislim, ja sam juče u jednoj kratkoj izjavi na prvom dnevniku iz Novog studija B92, gde sam čuo da će mi sagovornik biti gospodin Babić, ali izgleda da čuvaju svoje kadrove od ovog zlog Đorđevića, pa su mi poslali onoga Martinovića, koji je krenuo da priča, ne znam da li ste gledali i čuli o čemu je pričao je o napadu na premijera Vučića, kako mi organizujemo Miškovića, kako smo mi, mislim, priču u kojoj mala deca u ovoj zemlji ne veruju i oni sa 4 razreda osnovne škole ne veruju. To je uvreda advokature, to nije uvreda predsjednika Advokatske komore Srbije lično. Zbog toga, mi se od sada obraćamo vladi, prihvatamo da nam vlada šalje razne ministre, uključujući i ministra Selakovića. Ja sam pozvao na onim razgovorima ministra Selakovića da nešto što je rešivo rešimo odmah i da se pokaže da postoji bilo kakva dobra volja. I ako se to desi, razmišljat ćemo šta radimo dalje, a ako razmišljamo šta radimo dalje, mi nemamo obavezu prema Selakoviću ili prema vladi, nego imamo obavezu prema narodu srpskom, prema građanima Srbije, kao što bi i ta vlada trebala da zna da ona nije tu zbog sebe, nego zbog građana Srbije. Upravo zbog toga, ja neću da ulazim u priču kako su deljene pare iz javnog beležništva i da li su deljene, zato jer ako to budem radio, to ću raditi kod nadležnog suda kao profesionalac. I to je ono što mogu da poručim. Ako je neko zainteresovan za to da zna, ja moram da kažem da je lepo u jednom od uvodnika dnevnog lista Politika dr. Goran Ilić, inače zamenik Republičkog javnog tužioca, napisao uporedno pravni prikaz, pa je rekao, na primjer, evo neko to reče, notari u Francuskoj 80% daju u državni budžet, a 20% zadržavaju oni, od čega plaćaju 12% PDV-a na prihod koji ostvare. Tako da morate da znate sa čime smo suočeni. Očigledno smo 6 puta bogatiji od Francuske i naš budžet je ovog trenutka toliko pun da ipak trebamo da pomognemo jadnim kolegama, javnim beležnicama. Njima su se očigledno stavili u zaštitu i kompletna politička vladajuća elita
jer nas je 9000, jadnih beležnika je 92, pa prema tome plašim se da projekat je potpuno jasan, stvari su i maske pale, mi čekamo nove ponude, pregovarat ćemo, hoćemo da radimo i mislim da smo obavezni da radimo kada budemo došli do toga, upravo zbog toga što su građani Srbije definitivno suočeni sa potpuno oduzetim pravima i ne mogu imati pristup pravdi. Pokušat će da kažu da su za to krivi advokati, ali nećemo im dati. Hvala vam svima. Da li smo za to da ostanemo u obustavi rada sve do ispunjenja naših zahteva? Vratite se vašim kućama, vratite se vašim pripravnicima i vašim sugrađanima. Vi i sada držite čas. Ovim je skup završen. Hvala.